Greške koje osobe prave nakon autoudesa i medicinskih tretmana. Zdravo, ja sam Nedim Ramić, advokat za autoudese i tjelesne ozljede ovdje u St. Louisu i danas ćemo pričati o greški broj 1 koje osobe prave nakon autoudesa kada dođe do medicinskih tretmana. Greška broj 1 je nemojte čekati 2 do 3 sedmice da posjetite doktora. Logika iza toga je sljedeća. Osobe koje su ozlijeđene, kojima treba medicinska njega, šta rade? Idu doktoru, normalno, jel? Osobe koje nisu ozlijeđene, koje ne treba medicinska njega, šta rade? Ne idu doktoru. Znači, to je ta logika koja osiguravajuće kuće kasnije koriste da kažu, hej, Nedime, pa tvoj klijent nije išao doktoru, znači 2 do 3 sedmice nakon udesa, tako da se nisu mogli ozlijediti zbog udesa, nego je nešto bilo tu između kada je se udes desio i kada su prvi put otišli kod svog doktora ili u bolnicu ili slično. Znači, veoma važno, ako imate autoudes i ako ste ozlijeđeni, nemojte čekati 2 do 3 sedmice da odete doktoru, nego idite tražite medicinsku njegu odmah. Naši ljudi kažu, pa dobro, malo me boli vrat, ali proće to, nije to ništa, hajde uzeti koji je ibuprofen, koji je Advil, koju oblogu staviti, jeli, i to će sve da prođe. Nemojte biti ta osoba. Idite tražite medicinsku njegu odmah posle udesa, znači nemojte sa lica mjesta zvati advokata, nego nazovite hitnu pomoć da vas vodi u bolnicu i da dobijete medicinsku njegu koja vam treba. To je znači greška broj 1, čekajući 2 do 3 sedmice da tražite medicinsku pomoć nakon autoudesa. Hvala vam i ako imate kakvih pitanja, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.